Situacija. Jedu vam se kolači, ali ne bilo kakvi kolači. Imate želju da budu ružičasti. Nude vam plave, ljubičaste, crvene, brown, ali vi ne. Jedu mi se ružičasti. E pa ja imam pravo rješenje za vas. I oni se prave ovako. U šerpu sipamo 400 grama šećera, 300 ml vode, 250 grama margarina i sve to odnesemo na vatru kako bi se sjedinilo. Kad provri sklonimo sa vatre i sve to sipamo u 350 grama mlevenih oraha. Lepo promešamo i ostavimo da se prohladi, da fil bude mlak. Kad nam se fil prohladio, sedminu fila nanosimo na rozen koru i ravnomerno razmažemo. Zatim stavljamo drugu rozen koru i postupak ponavljamo dok ne potrošimo sve rozen kore. Kad smo završili sa mazanjem, tortu pritisnemo nečim teškim i stavimo u frižider da se hladi. Za brzu i jednostavnu dekoraciju prekrićemo je fondanom. I to je to, naš kolač je gotov. Ako vam se dopao video, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.